Sam Kachayong lang ulit pawin lang kaday powe popular government kaday juve people's movement tin kilong to ten separate administration dalnan ana sam ko mo hite to en ana sam kino hitin popular government katila kaday powe na tito ha apan le people's movement katila kaday uve na kaalala chit kilang le do kin khatlang kan sai kit no khatlang na sai kit do he tai popular government nor kaday powe popular government popular government popular government popular government people's movement people's movement people's movement people's movement people's movement tu lai ta he jing la thai ha ghoti a representative for MLA minister SOO KZC ga kyau do he popular government he isan do ham isan lo do ham ti ga kyau do he achi ozong lung hai lo na lai sen he a ki ho bo ozong le gam hoi ta gam len ta ne yo hila in len ta ta ne yo hila community ho len ta ta in yo hila sound system hoi ta ta in yo hila ibola chu sumla pai lo na gohati a ga kyau ham Hemanta Biswa Sharma go Assam siam pa luhol ngai ham luhol ngai ham ale BJP North East in charge pa Sambit Patra chpa min kai jin ken chim hinte ho de amit chip tai chpa he phalo hel he Sambit Patra he Sambit Patra luhol ngai ham Sambit Patra BJP North East in charge pa luhol na a go di lang langa sum lo la ga kyau hel ngai ham elo le CM Biren Singh Loi Phapen pa Assam CM Hemanta Biswa Sharma Lunghon a Gohati langa ga kyau khel ngai ham ai lo le ai ho mi pi ho he thelo hidden agenda ipim ham ebola chu hidden agenda chu na mi pi ko ma na sian la yo ham na leng do ho chu mi pi hilo ham na cha chalo ham representative ho Minister MLA ho nasa chalo ham ipina sel gon ham ke ho vona na gaya hilo ham hidden agenda bola sumlo le ghotya na cheu ham tui bonga holi ne lo ham neulam galanga holi ne lo ham chandelanga holi ne lo ham tengno pala holi ne lo ham kanguya community holi ne lo ham Ayile bola MLA Minister SOO KZC Gotia sumlo na meeting naga bolo ham CM Assam Hemanta Biswa Sharma itan bodhena naya ama holung na holo ham Norris in charge BJP pa Sambit Patra ama holung hona sumlo na Gotia meeting gale hel ngai ham am namme ting nei na deu jong popular government form na ding a hi en yes it do ham no it do ham ti meeting a hi he ti kisan jeng jong jo ke how here sel ngai lo wa reject bojing thai thil a he e bola chu ke hom khel angai na tiu ham ke hom de sei hom ding na de wa hi le mi pi na von mi pi ho lai ham hila e bola got ya na chiu ham ahile igamu a safe boy a secure boy nati uwa gamdala mi gama meeting na ga bolwa hile nadara mi pite elek sana vona pite nu nau chapang ho hoilanga su han hoilang geu han nati wa chu kyo nei dal ha wa na hon a safe a secure nati na goti mona su na chiu ham ki gel phawi na sa chalo ham ka tiu he mi pi ho hen kan thanai nau kain chit pandeu hitai mi pi kilung neu talo de mi pen ka rai ru ke het do hitan he mi pi in 2027 a he ka phone ne ki pitalo de he mi pi ho na vor khan hoi krol khan nong ki chole I pen te de bam nang hoi ka ta san ji lo ne hi ka ta san de ham
ka vote karol khan hejong le 2027 la ka pi ta le ting na tiu na khodam tiu ta chuna ai le na enen hong khlai lang han lang tua MLA minister ho lang intending ki saw hejong le go thi men hen pile ka en sunga ko man ban mo lo tin na kisan men ke ho hen na hen mu hi jong le ngo elo le leader ho namu jong namu hi jong le koi ham namu chu pathen ivon hi mi na wa man lu tai sim pio hi mi achanga heng the pon ama ho ki vekol dinga administration atola hi he chin dinga chu ki bai hom na mi ama vote man lu ta pi he na he chi chu iki zo wa la patien long thai lo na he tu chana iki zo son ji wa MLA minister phalo tam tai han do he akala apha ahoi nai ama ho zala chu tu chan hin the now chan ham khat au me a hin la 99.9 ke dile ke sei ke lo ding ama ho zala gan thei tho he ama ho zani ki tau hanang hile egam boundary ke so enten revenue ke so enten boundary police boundary ke so enten forest he ke so enten district ke so enten egam ke so dinga he eo hello ka gam ani ki so chai ke he na ya chu minister MLA representative he representative yang katinom lo he representative ki dikhat chu democracy chu mi pi zo si dan sim na in bukhana om thelo ja chu irai yo hi half ki pi a kathelengin thu dan ga semin chin ka ti he na ama ho chon I ho dei bungai ho sol banga po ta lo ji wa to gan thei to he gel to chan lo jin ki oi mo om ji lo he nang la ke idon mo ji a minister MLA representative phalo kha ikilan khaw he na nano mo bai ya chu tu kal ichi thei ta de 2027 now election boycott ibona lai de he na separate administration imulo wa hele both electing and candidating na candidate jong ka hi lo de voting jong ka bol lo de na vote boycott no voting no candidating na no voting no candidating ibol de he na it is the best form of expressing our dissent na against both state government central government and our representatives na am ho zala gan the chan I tho hi if na naule pathen in jong me dian apet pen I koi jong le kilo mo lo hi